Le lalo langi umae. Ia o tau alalanga atu I le atua. Ia o tau pipese atu I lona suafa mamalu. Ia mamalu ia te o tau lona vi inga. Suafo le tua, le suafa silsili o tātou wa tua, mo tātou wa lii, whapeono tātou wa mawai, ea le dei fo ia so fo ilo na alofa mlo na ngalei, whapeona ta i mailu tu soifua, ea mlo una iola tātou te mafuta I fo le neia fiafia, o te whata alofa tua ia te otou, ea malo lava le soifua, whata alofa tua fia lava se tafo le lalolangi o e mafuta mai le neia fiafi, ea e amana ia oe le whata alofa le neia fiafi, au na le tua, se tina, ta ma, se uso, se tua whawhine, o fia foi se mea o AI, e le whailonga tangata le atua. E tutu sa uma lava tātou ni sila whanga le atua.
sila whanga pa ia le atua, tutusa i le atua le tangata maumea ma le tangata le aise mea. Tutusa i le atua le tangata poto, ia ma le tangata foi, ia le lava se iloa, tutusa uma i le atua o tangata uma i tātou, ai o te whaantalofa atu le nei a whiawhi a te oe, malo le soifua, ia malo fo i le folau, ia i pa anga masani le tātou, ia a ongatus pa ia ma le tātou Bible study. O lo whapeona, iai pe iaso o a poa solua ma poa stofi le itu lai valu e to tele niso i la tau fau i no tātou Bible study le whatua la tau maua i o poa solua uma i le itu lai valu le teime New Zealand ia ma le po le aso tofi le itu lai valu ia a se i longa lava i eise suinga ia na longo fo le tātou tunu i aso tātou Bible study ai mo teime nei ia o pe o aso na lo whaatulanga ina mo tātou Bible study o le aso lua ma le aso tofi le itu lai valu i le teime New Zealand ia whaatalo whatua i le iso tātou watunu ia whaatase fo i la ma le aso sa i le itu lai lua o lo tau mawhai e whaatino ina ia tātou sauninga ia mo i la tau fo i wale mo sa avanoa e asiasi fo i ia mwhaatase tui fo i tāpua inga peitai mawhaina mo le avanoa e te mafuta mai lunga o le tātou poloka lami ia whaatalo whatua i whaamalore soifua i le suafo Yesu Keriso ia sei tātou tatalo ia mata tātou poloka lami ono le tātou taimi e se le tāu o le tātou taimi. Amen. Le tuana mātou tamavi ia la ua fio le nei fiafi ua mātou o mai, mātou te sauni e whaalongolongo, ia ma talia fo i lau upu le nei fiafi, te talo i la ua fio i lo wanganga, se efe so ani mai o oio le whaia o ngasili, hao ima whaatonu mai la ua fio o mai o upu le poto, ina i o mātou i loa ma sue la ua fionga, ina i alua lui luma le mātou sa valinga whaatasi ma la ua fio, fe so ani mai oio lo mātou tua, e le nei a fiafia o mātou whaalongolongo i lau upu ai me se fuelo tangata, a veo se mea whai ngā ruenga ta ma whetalai oita ma nā tia le tangata a ia i loa e lau whanau la hau fio, whaafo i vi inga ia te oilo mātou tua, nei ma se iho i le whaavavau lava, amene ma amene. O loo whaapeona whaanga solo le tātou polokalame, o le tātou wa o onga lea o loo iai le teimile nei o po le tātou serious le wei nei. O lo tātou wo i to tonu e tātou te wa ai the power of our imagination. Ia po o le malosiaga o loo iai le ato o tātou mafaufau. Ia po o masalo salonga ma mafaufauga ona e ese le tāua o tātou mafaufau. So, o le fiafile nei, le lau walu toi recap mai le tātou wasolua. Just go through the book of Romans, lena utala noa i le asolua. Ia ona so ora tātou plokalame i le mawhai ona tātou whaangaso le soro tātou plokalame. Laua i se ata tāua o lo whaapeona tātia i loto mawhina ngalo si tātou watunu. O le tasile nei o mata upu ona i le teimile nei. I think ona nei lena uwa aia tuwai i to tonu o le ekalesia metotisi. I le tasio atu nuu, one of the country leo walato talia ina le same-sex marriage. La walato talia ina ia le tūlanga o ununga li o whae poipo le tama ma le tama ma le teine. E tele fo i la tangata i to tonu ai o le ekalesi o laua talia le wha i poipoina, lono winga, o mawhaina o atu lunga li i tama i lumo le whaife au, tango le whaife au wha pa ia. Wha ia i lumo le atua. Tau te iloa e le wha manuia le atua i se mea na ia wha mala iaina. God will never bless something that he already cursed. Sa curse le atua le mea lea i le teimi o so toma ma komoro. Na ave iaina ino i ai le atua, so he never bless. Na te le wha manuia ina se urungari. Se urungari o se tama ma se tama, ma se teine. E o le teimi la le nei, ia o vai o tungo naua iai se tasio ekalesia, o laua talia ina, te lo nisio ekalesia i le lalulangi, ekalesia katoliko, la ua lato talia ina i le isitafo lalulangi, a wani o tau whaapea mai a te au le Kevin, no, a ngoe alu kala ngoe ekalesia. That's the truth, right? It's already being accepted in the church. Ile la se mea la tātou salusalua i laro whala, ma vaenga fo ilele, but I want to preach the truth. O mentionina se ekalesia, I am not against the church, because I'm talking about the whole body.
So o se la le tino atoa le ekalesia, those are denomination. Right? Ai o te manao au i o te tala noa mai le upo le atua. Po le hase va aia le tuspaia. Ono o le mea lea, leo ua o mai le teimi nei. So, o vai tona nei o nau o talia stasi o atunu. So, now I think le lau toe anu toe pai ai. Ona toe fo i do la ia. Ma wha ngā solo le tātou mta upune fiafi. Amen. So, ua te mapulotu. Nanga i ke le sao le langi lau loku. Yes. Te le sao le langi lau lotu. Te le sao le langi lau ekalesia. Te sao i le langi le upumoni le atua. Amen. Pe talia na upumoni. Se tatou wola i le upumoni. This is not my opinion. Le la tatou wo po le hale mea le family scripture. Right? Au te le toi tala no le tusi lea. Ie ei loa. O te le o alu e si i mai si mau e ese mai le tusi Roma. So o le la utala noa nei le context po le a sa o ale mea le tala noa mai le apostolo. Ma au mai ai le confuse o tangata ono o lato imagination. Right? Fa mai le fu pas mal valu. Ua faalia mai fo ile to asao le atua mai le langi le amio faalia matau ma le amio le anga umalava tangata. O e ta ofi ile upumoni ma le amio tonu. O lai loa le upumoni. A lai ta ofi ma le amio le tonu. Fa mai o e ta ofi ile upumoni ma le amio le tonu. Fa mai le fu sumaleiva. Awa o mea le atua e mafai o nei loa ua faalia mai ya te ilatou, a wā ua whaalia mai e lea tua ya te ilatou, a wā o ana mea e lewa aia talu o na whaia o le lalolangi, e wa aia lava ia i le mafaufau i mea na whaia. O lona mana lava lea e whaavavau ma lona atua, o lea foi ua le mautali ai i latou. Your imagination I lauwa ai I mea na whaia e lea tua, e tatau ona e loa ai e ai lea tua, so you can see God through your imagination. Foi mai la iru foi upo se fulu male alusu matasi. Foi mai, a wā foi, nei loa I la tou lea tua, a ua le vivi I ma whaafetai yatu ya te ia tusa I lea tua, ai peitai, ua whaavale lea ina I la tou I lo la tou tau ma salo salonga, ua whaapou liulingia fo I o la tou loto valea. Le Prt2 for my because that when they knew God, they glorified him not as God, neither were thankful, but became vain in their imagination. Became vain in their imagination, and their foolish heart was darkened. O lala I tala noa, no lato I loa lea tua, ai lato te le I whaataua ina. No tala noa la I le asolua. This is the first step o I e te loa I wa amata ona whaamaa ina lo loto. Pe a whai e te le o toe value ina lea tua. O le taimi lava e te le toe whaataua ina ai lea tua. Right? O ina lo wa amata I ona whaamaa ina lo loto. O lai te loa I lea tua. O la fo I te loa le fina ngalo lea tua. Ai ua le toe tāua I te oi. O la ua whaase se I loa la mawhaufunga for mai lo tala tuspa ia. For my but became vain in their imagination and their foolish hearts. O ai la tangata ia tala noa I whai upaluas fu matasi. O ai tu ai ngā tangata ia ua veina la tu mawhaufau ma whaavalea ina. Ia tau masaru salonga ma whaapou liulingia fo I o la tau loto valea. Lea tala noa tuspa ia. Whai mailo le whai upaluas fu malelua. Ua valea I la tau. A o whaapia po poto I la tau. Right? O la ua whaavalea ina. Ai whaapia poto. Tama ia te tala noa tuai. Ai oso mai fo. E le kai malolo ai sea. E oso mai. O le upa tuspa ia. O e whamei whaapia poto. E le oso opinion. It's actually right there. O le tala noa le tuspa ia I. Pea no whai atu scriptures. It's better than my opinion. So now, o te le o launga ina atu o so opinion. I'm just toe whaamatala ia matoe whailoa atu le fina ngalo le atua. It's right here. Right in front of us. O le upo le atua. O le tusi le a Paulo ia Roma. For mai la ia. Ua vale I la tou. A o whaafia po poto I la tou.
So va ese la hau aua nei, don't think like o hau le la unga, tātou tuula o paulo le tala noa. Right? Le nao lo tango ai wha upu ono o paulo le tala noa, o upu ia mai le ngutu o paulo. Paul, he was inspired by the Spirit of God. The Bible says all scriptures are inspiration from the Spirit. For mai o afionga o mai le atua. O le na inspire le e Paulo e le nganga o le atua. Le na tu sia o upula Paulo. Le to e fai tau e Kevin. Amen. Inspired by the Spirit. Le ala foi mai le nganga pa ia through Paul ua va le i latou. A o fa fia popoto i latou fo mai la ia. Ua latou fesu ia I fo I le mamalu o le atua so I fua pea lava ma le whaatangata o le o le tino o le tangata I uvale ma manu fele lei ma manu vai fa ma mea fe tolofi. O tangata nei o le awi foi tupua o latou imagination o latou fau ai le whaatusa o le tangata ai fo iai. Wala to faya fo le faatu so manu lele faatasi fo ma manu vai fa ma me feto lofi o tangata fai le faatusa ai fo ia esea o lai fau o mo meo ata I o lato mafaufau o lato imagination lau o lato tangofi fai le tino pe mai se la au fai le tino lea o lato imagination o na ifo le iai. Le ala e tala no mai ele apostolo I fo mai ua latou fesu ia I fo I le mamalu o le atua so I fua pea lava ma le whaatangata. O le atua e le mawhaina whaatusa I sesi ai ua whaatusa e tangata nei le fasila au e mai e ka whaise whaatusa. Foi mai la le tala tuspa ia tala paulo e le o sau tala. Foi mai o lai whaavalea po ua fo mai ua whaavale lea ina I latou I lo latou tau mai their own imagination. O le ata I o latou mafaufau, lai whaapea o latou mafaufau, o fōlinga I o le atua. And then ono o le se o le ata o le atua I o latou mafaufau, ka ngofi lo au mai le atua fai le whaatangata. O utou lo le Prt2 pa ia God is a spirit. E le aise tino o le atua. E le aila sona whaatusa, because he doesn't have a body. Amen. God is a spirit. For those who worship him must worship in spirit and truth. Right? So for mai la I tala tuspa ia. Mai ua vale I latou, a o whaafia popoto I latou, wa latou fesu ia I fo I le mamalu o le atua so I fua pea lava, ma le whaatangata o le tino o le tangata I uvale, ma le mamanu fele lei, mamanu vai wha, ma mea fetolofi, o lea foi na tuuina atu wai I latou e le atua I le ami o leanga, I le tuuina nau o latou loto, latou te wha leanga I ai o latou lava tino. Na tuua ia e le atua, ona foi o leo o laule na I ata tau. O le loto o le tangata, e o ai le atua, e le ise mea le atua e mawhaina fai I ai o le mea le na oe. A loto a Kevin le me fai, e fai ai Kevin. E o ai le atua, I can limit God. I lo loto, e mawhai foi ono o tuuina lo loto I le atua, e mawhai ona whaonga I le atua lo loto pe a o loto I ai. Ai a ule manao ai, e le mawhai foi I le atua. Mea foi le nana la ina fia ngā lue le atua ia Israelu, ai le I mawhai na ngā lue le atua, ono loto tangata na matua I maha alava. E le I mawhai foi le atua na whaonga, fo mai tala tuspa ia ino walatu ia, ia Samuelu e whaau ia le whanaua a Iese. Latu ai mai e vai kama leo vai le perifeta ia Eliapo. E whamai le atua ua o te ia te ia. No inga, e hei tangata e te e le atua, e hei tangata e talia e le atua. Aia, whamai le tala le atua, au te tiro le tino ono au o te fili le loto. Amen. O le atua la I o tātou loto la. E se le tāua, e pule ala o ilo loko. E pule la o ilo loko. O ila le vaenga lea, o lea la fume watu ua lea tu e whai o lako loko. Wha maululunga e lako loko. Whai pele mea ngai ko ke manga o, ele o intervene ya lea tua. La e whai e la tu. Whai mai la I o le si vaenga I la loi, fo mai.
O I lātou ia, o e ua fesu ia i le upu moni i le atua ma le upu pepelo, ua lātou mātata u fo'i ma au nei mea na whaia. A ua tu ua o ia na whaia, o ia o levi ia e whaavavau. O tangata ia, o aku fo'i lele, e o aku wa lātou whaatāua ina le tupua, o le mea na whai, wa au na iai. O ko wa aika ngaka ai amor kupua. Wa makua I au nga matwiti le kupua o se mea piko I sili o ngaka ua. Ai tu ule atua. Amen. E le on ia upu. And also, tango o e whaitau. And also read and find out your own interpretation. Po le ale tala Paulo. And actually, the Bible is clear. Ya u ye le tuspa ia atoa lava. Even 5 years old, atango e whaitau, e malama ia. Sometimes, e ala no na tātou confuse, ona ole allowed o listangata na te aoa o ina oe, but actually, e alua oe whaikau le context o le tusi, e te malama le leia ia. From experience, lewo o whaia to ia, I'm also lewo o tango o hao le tuspa ia. The Bible is the most easiest book in the world to read. Mo ia la utala, o le tusi pito I sili le na whaingo fie, I le lalolangi ato na whaitau. Sometimes people think, o le tusi whainga talia, from my own opinion, no, this is the most easiest book in the world. O le upu o le atua, o le whaingo fie ia. Pe atatala I le atua o tātou mata. Pau wane mea, ka kala lo le atua mata, whak so alau kala ke whaikaua, lainga mawai lainga, o le whaingo fie ia. Amen. O na whai mailo la I o whai upe lua ono. Amene, mantu autou. O lea lava e tala noa Paulo, it's the same setting. O lea lava e tasi a lea, le mata upu le tātou tala, e le koe se Paulo. It's only one topic, it's the same topic. Whai mailo tala Paulo, o le mea lea, whai upe lua ono, o le mea lea, na tuu I nā tuai I la tau e lea tua I mana o e maasi asi ai, a wā o la tau whawhine fo'i, ua la tau whesui ia I le tū ta tau ma le tū e le ta tau. E whaapea fo'i tane, ua tu ua I la tau le tū e ta tau I le whawhine, ina ua mū I lo la tau whemana o ai, o tane ua whewhai iai I la tau I mea e maasi asi ai, ua tau ia fo'i I la tau I o la tau lava tino e tusa malo la tau se. Ua la tau le loto fo'i e tā ofi le mata upu I le tua, o lea ua tuu I nā tuai I la tau e lea tua I le loto leanga, la tau te whai ai mea e le tusa. O la lai tala noa le apostolo, o lai tala noa I le aukei. O vaenga ia, o tangata ia le tala noa mai ei Paulo, ma au mai le apostolo, o lai whaase se ina o lātou imagination. O I lātou o e na whaule tupua, wa whaule atua, wa mai le atua o lātou imagination, wa lātou whau ai le tupua o le atua. O lātou imagination foi, o leo o mai ei saule teine wana nofo ma le teine, saule tama nofo ma le tama. Whawhena se le imagination, ona na whanau mai o le tama. E whaateta inga, o leta no mai Paulo, na whanau mai o le tama. O lai ai pine whaamau e o lava ia te ia, e wa aifo a o ia o le tama. There's evidence right there, the proof is right there, there's no confusion. E o lava le tama titi tolu tausanga, awa ai, e na te iloa, that's a man, that's a male. Right? E iloa umalai tangata. And yet, o life I mailo na imagination, o I o le whawhine. See, se wa ai lai le tele o le confuse o le tangata, ono le se o le imagination. Le tanoe, le kanangoa le apostolo. O le manino le leile whaamatala ina le apostolo,
o le whaasesēina o tangata. Tangata ua ifo i tupua, ono le sese o le image o le atua i o lātou mafaufau, o lātou whewsuia ia fo i le nā turo o mea, wano nofo le teine ma le teine, tama ma le tama, ono ua whaasesēina i o lātou mafaufau. Na whanau me o le tama, a lai imagine o i o le teine. O lai na te tango imagine ia, e alu ofu kenge, o lai imagine nga ia, whai lipstick, wewa i ese ona imagination. O lai na te imagine ino ia, e whai mo meoa, te unga whaateine, o ana imagination e nā, laua whaasesēina i ana ia, whai mai lola i o lista ngata, whai mai le ranga o wola mai a o le mea le nga whaia ia, no, ele i whaia o ele atua whaapena. God, he never ever make mistake. Ele i whaia ele atua se me se se. O oe, you are not a mistake. Ele o oe o sea, o se me se se. Ele i whaapeonga, sa kama whaile atua e whai whaakenge o e mau ifo wakama. No, nai loa ele atua oe i le manawa e na te le i whaia oe. Nai loa oe ele atua oe o le tama. Nai loa foi oe ele atua o oe o le whawhine. Po oe o le tama i tai. So God never make mistake. A wala le wha confusinga. If there's any confusion, i to tonu i, lai tanoi apostolo Paulo, whai mai le tala Paulo, o lana o lātou i loa. Whai mai la i o whai upe luas fumatasi, whai mai ai pei tai ua wha vale lea ina i lātou i lo lātou tau māsaru salonga, ua wha pōri uringia fo i o lātou loto valea. Whai mai la ia, ua valea i lātou, a o wha fia popoto i lātou. E leila se mea kau kako ke koe whi ngau e maka upu ngai. Yes, it's one of the topic o la lave whi ngau ele tino ke riso. Whi ngau e fo i lea. Whai mai le ko kongore, it's in the Bible. New Testament. Nai tana no el apostolo. So o lea lai au mai le tala lea. E ao no tātou malama mai. Tātou wai le tino ke riso. I ke i fo ufa a seinga kako ki Apollo because one day e fa ape ai oe. Po oi fu na mai ia kalia ia la ko kongo le loku o ngolea o la fu ia lo fa Yesu sao e a lo fa Yesu o le kele o le simka upula fu kala ngo ai Paulo about people like this yeah o tele o fa ia tu la fa pe ala ka ko fa sanga tau no it's part of scriptures o le o onga le ale apostolo Paulo o le mele le tonu le apostolo, i le whaase se ino imagination o tangata nei, lea lai mafu ai la vahenga nei. Right? So e tā ua la, ona wala no toi au mai nei vahenga o vai atunga, o lea ua toi tupu, lea ua tupu le teimi le nei, i le lalo langi ma le ka le sia. And it's so sad. Sooner or later, o le a whamalosia fo i tonu o Samoa, I believe. E le taimia, no va ia tunga na wa fai le parade a whawhawhine, le tausanga lena te nei, I think 3 years ago, lena fai le parade fo i le fai i ngei Usila. So nga fai le parade a whawhawhinge kai le, wangalo le ngō le parade ngā whawhawhinge le fai. Le o mai ai, le au kei, o mai isi e pengi ka i whau fo i le o mo mioka ngaka, it's so evil. Ai mua mai, I believe ngō kango shea, mua mai luma le fua le au Samoa. Piko i luma le fua Samoa, i le parade ngā whawhawhinge. O le ala utaliena, wherever I for the Facebook, I don't know if you notice le mea lau whai Facebook, e te wa ai, na wai ai le mea pe se rainbow ma se, e le kama i link na wa emo i fo i lunga o lau Facebook appa. A e kango i kiliki aku, ai alui o le page le au kei. Right? Tu so lawa wa saufuti Apollo, it's being promoted now. Lawa wa makwa i sautelea, mana tua o tau, na alo na ho ore to asa lea tua i to tonu ai, i le to asa lea tua ya so toma makomoro, e le ona o se isi anga sala, ai ona ua feusua i le tama ma le tama, feusua i le teine ma le teine. O le anga sala le na mafu ai ona, ho ore to asa o lea tua ya so toma makomoro. Na ala fo ina saule lolo, e le ona o sea, ona o nisi anga sala, na mafua mai, fo mai ona wa wafoi, wa feusua i whanau a lea tua, ma whanau a tangata. It's not, e le tatau ona tupu. O laua, feusua i le angelu leanga, ma whanau a tangata, le na mafua ina whanau sau ai, o le mele na ho o mele to asa o lea tua.
le na mafu le lolo le fo ila tupu le temi no o mai aso to mama ko moro o le isi to asa o le atua le tātou te whaatale tuai e sau foi ono o lea tūlanga foi lea o le tūlanga foi lea o lea whaita anga male muri lua it's all come from our imagination tātou mafaufaunga right e ile whaata ita inga na whai e se tasio a uo na tala noa lato e kalesia whailo ila uo ye e lua potu 2 rooms o lesi potu e ile ngata kele ngaka lai ko kongu le potu lea o lesi potu o lai whai e tonu ia whaita anga ia po tulang pornography momi wata leanga lai whaari lesi potu whamailo la i o le tala ala uo ilana e kalesia whai o oele ua e savale ua e alu atu e te fia whai lau fitfilinga o whea o potu i e lua e te fia nofoai o le potu o lai iai le ngata na iai ngata po o le potu o lai iai pornography ma tūlanga ia o le toa tele o tangata this is my friend's testimony whamai toa tele o tangata o lana e kalesia whamai e atu o le potu lai pornography whamai langa whewhewhe i le ngata whamai lo la i o le tala la o sao o le toa tele i o lātou fitfilinga le nā but this is the difference o le ese esenga le nei e alu le potu o lai e le ngata e ai o le ngata e oti ai te toi tū mai le aso o le toi tutu le aso le si itianga e oti lo tino ai ola lo wanganga he's talking about Christians ai alu le mea le ngata e whaina e oti ai toi tū e alu le mea le whaita anga right e oti lo wanganga e kere koe ku mai ile ola whaavau ke koe ku mai o se oti o le wingo le tau whamatala la uo le ese sengoa o le vaai ma le tātou vaai le soifuanga le teimi le nei ono le teimi le nei e peye a vaai le tangata i le anga sala e peye sua malie whaingo fie ai a vaai e peye e alo mai whainga tāmati ngā o le olanga ai whaingo fie le i kūrea sua malie ia e mana ia le launga o tole upu moni ia po le truth ia po le scriptures e le leile nai sa o loto ai oi right whaila te ua pe no whai atu ala no tue tala noa tue au mai awanga i koe confuse ai tātou me sia lunga o tātou Bible study ia ke koe whesiri mai se ke ua i se keimi o kou loku ai ke ua whamalosia ngai mea now you know it's in the Bible e le fia ile atua amen te ki kako hallelujah so ole fiafi la le nei o mta upuna la so lua le te nei ane fiafi ya lele a makarga kom ka upungia fiafi ali amen those are all good stuff right me ta hua umo me le lei ume vi ia ile tua ta tu tala no we go by the leading of the spirit e fa malosia fo ita to ole upo le fa ta o tolo no mta upo e lua iva fa upo se fulma le vadu fa mai ale ai se fa alinga e whaasala la wina le nuu. A o le ua tau siusi i le tū la fono amu ia o ia. A le ai se whaalinga e whaasala la wina le nuu whamela ia. A o le ua tau siusi le tū la fono amu ia o ia. So, o le vision or the image produced in your imaginations gives you hope for the future. If that makes sense, tusa ole vision maleata le e produce lo mafaufau o inana te avatua lo fa moenga i le lumanai. Amen. So without a vision, you will never fulfill God's will or God's plan for your life. Pe a fai au noa malau vision. E le mawhai ona e whaatau nu uina ni whina ngalo o le atua. Ona e tatauna iai se vision o lo wolanga. A whai e le o iai sau vision. A whai o ois tangata o nai te ola ifo ois tangata ki usiano. If you will never see yourself preach the word, if you will never see yourself having a business, if you will never see yourself being prosper, a whai e le o iai lava se vision i ate oi.
e umale o langa le nei, o e tu mau o le mena iai, and I also prove that tatou umalava, e iai tangata o te iloa e au ia. I lau, tesas, e le whapio o whamatalaina nei tala ni, ono o se ai ese inisio tangata. No, I also see people, they do the same thing. Now being 20 years later, o lau te ai, the same thing. O le mea lava lai tasi ai. La lava e whai, no whapea le a God. E pe lava te whai longa tangata. But no, God is not a respecter of person. Ona ele o va ai lava le nā tangata i le isi la sanga. They never, ona ele o iaise la tau vision. O le mafua anga le nā, e ala ina tu maua le mea la iai. Right? Your imagination is responsible for creating the roadmap that your life follows. O mafaufauga po le ato o mafaufau, e na te fausia ia le taiala po le map e muli i ailo o langa. E le mawhailana muli lo o langa, i sea, ai le o iaise taiala po iaise map, o feo iele na taiala, from our imagination. Right? Ai le inofo le cell phone I to tonu o lautanga. Ai le iai le telefoni le na mua mafaufau ele tangata, e ile aso te tu ua ai le telefoni I to tonu le tangata. It was from the image na ile mafaufau le tangata. Na te fausia se telefoni, ai le ilele fo ile va alele lungo le ea. It was first imagination. Na mua a veo se ata ile mafaufau le tangata. Na ile tangata na mafaufau, e ile aso te whaia se va alele e lele lungo le ea. Na mua la ia ile aikia po le ata le mafaufau, fato anga lue lo la I o tangata le fai. Ai le iola fo ile moli, na ile tangata na ia mafaufau, ma va aile la, fa pia, ma ia ai o le po, ai ei singa me mumu. Sa iai fo ile ata o le moli, e mumu. No fa alongo la ia tau tinonga ta malo na fai o le moli, fa alua afe, I think. Lua afe o feio. Fa lua afe nga feio. Le fa o langa o le mori. Ai fesilia kwa ile si reporta nga. Fa kwa e ke le give up ai lea. Le me nga lenga le give up le fa lua afe o e feio le faingo le mori. Ai le yola le mori. E fa merkara ka malo nga. In order to make one light, 2,000 steps. E lua afe la asanga I o po o si kepu o le faingo le mori. Kuso o feio lo umalena. It's all part of what? It's all part of the process. La wai lo aile me awore fai amare me fai. Se aile ye fo lele. It all comes down ile imagination. O lo imagination na. Po lo mafaufau. O inana te fausia le ta iala po le map e muli I ailo o langa. A faila ele o yaisau vision. Ele ai fo ila se me muli I ailo o langa. But let me tell you something now. E te ilole mea nai te iai. Tali tonu iai pete le tali tonu. But let me tell you. O nai te iai le mea you imagine yourself there. O le mea nasa I e mafaufau nai te iai. You are actually right there. On olo imagination nai te ina. But I'm telling you. A suilo imagination. Se sila asanga ilunga atu. E te ho oi fo. The Bible says, whatever a man think in his heart, so is he. O le a lava le manatu o le tangata I lono loto, o ia tonu lava le na. E le pepelo la le atua. E moni la le atua. E sa o le atua. E sa o le atua. A se I tātou. Lo o wha malosia tunga. A whai e le iai se vision o lo o langa. E te ngata iai ngā. A I tatau o nā. Tātou breakthrough. E tāua. Iro tātou breakthrough. Se I kako o akula. E va ai ia le mea ka o breakthrough. Amen. O fea le mea sau e le breakthrough. Hallelujah. Peno whai atu a le ai se whaalinga. E whano le nu a le ai fo I sau vision. E umale o langa le ngei. E ke le iloa po le alau mea whai. E umale o langa le ngei. O la lava whai fo le mea. O la lava ke kau muri e kau su e po le ale. Po le a kongu lo winga. E te le o iloa lo purpose. Ma le a ma lo mafuanga. You don't know your purpose.
You know, I'm not saying that in a negative way, but I'm saying that to encourage you. You have to find your purpose. Su e po le alo mafuaanga ina ia mawhai o nā spend ilo taimi. Pa o le tele o taimi o tātou umalava na tātou o mai le lalo langi le nei, na tu umai le atua mea umai tutonu ia te i tātou, fa mai le tala le atua ia Jeremia, na o i loa oe ai o tele i whaia oe le manava o lautina, na o vala awina oe whai ma perafeta. He already called Jeremiah, ai le I whaia Jeremiah. He is not a respecter of person. Nei loa fo I oe le atua, ai te le I whanau, he already called you. Mo umona vala au le atua ia te oe. Fa mai e toa tele vala au lia, ai toa I te iti e filifilia. Many were called, but few are chosen. Au te mana o ia te oe, wa leva nga vala au oe le atua, na vala au a oe le atua a o laite a, ele I whaia oe le manavolo tama, oe le manavolo tina. Ia, malo tama, aile ia, aile I feo a ilo tama malo tina, wa leva na iloa le atua, le aso e te whana wai. Ia, na iloa le atua, na vala au fo ila le atua ia te oe. Yes, e iai lo vala au ina. O le toa tele lao tangata, e lava le o langa le nei, lātou tele I loa lava lo lātou mafuaanga. They don't know their purpose. Lātou tele I loa fo le plana le atua I o lātou o langa. Pa o lai tono tuspa ia, o lai mana o le atua I tātou I loa. Amen. O lai mana o le atua I tātou I loa. But I want you to break through. Ile fiafile nei, te mana o tātou tō e whaisea o onga ma maitono tuspa ia, le sui ino image o tātou mafaufau, ina ia mawhai o na tātou breakthrough. Amen. E tu tono le tusia le lua, kore ni tō. Rona mata upu se fulu. Let's pick up from verse 3 on. Fa mele tala apostolo Paulo. Awa e ui lava ina mātou sava vali le tino, mātou te le tau wha le tino. Awa o a upenga lo mātou nei taua e le wha le tino ia, ai wha malo lo sia e le atua, e le petia ai olo. Olo o le petia I lalo māsalo salonga ma mea maualulunga uma, ua wha sia I le mata upu a le atua, olo o wha ato I lalo ina manatu uma, ia ana ia keriso. New King James Version for my, for the weapons of our warfare are not carnal, but mighty in God, for pulling down strongholds, casting down arguments, and every high thing that exalts itself against the knowledge of God, bringing every thought into captivity to the obedience of Christ. So from the scripture, ito tono le tuspa ia. O lae tala noa I le apostolo, I le whai mai olo o iai olo malo losi strongholds. O olo malo losi la, ia o tau I lole olo. Te I lole mo meo pei o, I tono o Roma, ia ma Israelu, I tono e lātou te whauina le pā fo I lele, o le olo mau alunga, e pei o le mea, e pei o le olo le nā au atu tangata atu tau le taua, e kau ako ka mawhai e hae. E tau mawhai e hae se olo fo I lele ina ia sopo I o I leisi tū. O le olo la lea, o le whai ma pāpupuni, o le sopo ia e tangata o leisi tū. O le olo marosi. O le olo o mo meo stronghold, o olo la ia o lea, o le fau I lunga fo I lele, e na te separatinga mai tangata, mai le isi tu, lea lai fo mai le tala apostolo, o le taua e whaaleanganga, e tau mawhai e ta lepe I lalo olo nei, e ta lepe I lalo olo nei, ma masalo salonga. So, o lea fo, o le olo la lea, o le isi tu, it's God's will. O le upu a le atua ma manui o le atua. O lea lai le isi tu le manui o le atua, le tano le apostolo I, fo mai o lai le isi tu le manui o le atua. Peitai, o lai iai le imagination po o le ata le o tātou mafaufau,
o le olo le ua fau e tangati o lātou mafaufau, ua le mawhai e no lātou wa ai atu i le upu o le atua, ma ua le mawhai no lātou wa ai i manuia o le atua. So o lea lai whai le olo lea ma pāpupuni. O le lātou i law o le truth, ma lo lātou i law o le breakthrough. So there will never breakthrough. Pe a whai ea, lātou te le solo i lalo olo nei. Lea lai tau mawhai le apostolo i, e tau tau mawhai e tala noa mai, ma wha malosi ma wha manatu mai, o lātou tau a lea. O lea, o le olo o tātou mafaufaunga, po le ata le o tātou mafaufaunga, o le nāua whai ma punitia, o la lava e ke kau mawhai e ke wha akua kua, a la lava e whe pasi ia i ifo lea, o la ela i ka lafu leo ke le aku lea. Do you know, le aka ye le aka remember le magnified glass fo le remember le fa la popo ai mo mo makai kusi fa ngala o scientist to te lo le ila fo ile magnified glass o fe lava le mete tu ua iai e fa te le mai ia pe make it poura pe fa te le mai po la lava se mela giki e ku ai le magnified glass e pa le foi ma ko ile ke le mai le aka nga ka ki kilo e fa pe na fo ila tatou mo tatou ma fau o le lava le me ke focus ai o le atele na mea. Have you ever noticed se me ska mai mea ai ovanga e ma fau ai e alwa e malo koko mawalunga ilunga. Wai, wa makanga ke lele mea, o nga o laua focus ai. O laua wa ave uma. So the more you focus about the pure, e ki nganga o le korsfukala, ai o le ake le, ale nga ai ka lafu ilea, o le amako i ke le ilo ma fau. O le tele i o mea o ngai ka mai mea, ai wa ova kele kako focus i, wa se sere kako focus. Ana tātou focus fo ile, o le teimi fo i tātou te focus e le upo le atua. I'm telling you, o le ake le fo i le upo le atua. O le a pure fo i lo faith. Aisea, lai sa o le me te focus ai. Ai e focus fo i ki ngaska mai mea, a le makua i zoom in mea, makua i ke le ar ngā mea. Te lor to te leo tangata ava ai le ti Apollo, o le makua i ke le ar ki Apollo. Ke lo le silo, ko ke lo kangaka fo i le pongi sa. Sa vali fo le pongi sa. A o nga imagination na iai. Ko i kiki a kango ma se hiku fo le. Hiki a kango ma se nganga leanga. O nga ke ia le o wangi. Ka mo e la ko fo le. Ma failo ma tota ma langi. Yo valo le ma mo ia le se. Ma halu la ko. Ai le ai ma se o muri ia. Nga o nga ia lai mo e maru nga o nga ia. E le ai ma se o muri ai. A o nga imagination. La lava wo fefe nga ia. Do you see the power of imagination? E o lava yo fa longonga, mo longonga, wa makua ia. E saua ia le fefe leisi. O ilis kangaka e o kelo kaimi. E alu waku rol pusa meli. E kango kulo le meli mua foi lele. Ai le kakala inga le pusa meli. O laua lev, o laua ilonga imagination. Ai foi se ai kalafu. Ai foi se pili. O pe o musu e kakala mo me o meli foi lele. E nga kea, o longa nga imagination, malanga nga expectation. Right? So, o lea lai whambertala Paulo. E au mai le upo le atua, pe o no utala noi le aso lua. O tātou imagination e maua mai le information. A sao le information, wa sao le imagination. A se le information, ma kua i se a koa fo i la imagination. O le mea fo i le nā wa eva aita miti fo i le nge i o la aso sa le kukupuanga i mea au nge keimi nge. Ka ke na kunga fo i le. E ska nga kau wha apea ka ika ai wa oso se mai maa liu fo i le. Ka ke ea moko vai kunga le o lai whai mo meo TikTok. Kangor TikTok fo le se me ka kele la ko ile morma me e le savari ale ka me ki fai kangor TikTok fa pesori ai le ima se me ola se sivala ko fo le e fo le o inal e ma fo na siva o no imagination ai ola to ma fo fa la ma fo kangor siva ke ia yo respond ai fa penga fu ya sola o kala kiki ya la fu isa vari ka keru ka fa kau so le ai me fe pashe me ka vale ala ka ki sai step so fu le pasi le polo ai ta invisa por fu le ko so la ka ki sai step o mo me o la au la ka ki skep so lo ai I lo ka ma fau o ka ika brand new ma fu lo ka to va henga ka ke e vo le ma le lo it's not real
O ka imagination ngai, o ngā la sa le o ka imagination ngai, ngā kai mi wai, mo ia li ka alo si, li ka alo laka pi ala. Pi ala o ka laka pi e fōrele. But now, o le points le fia vatu, o le imagination, o le tātou, foi, o tātou tanga, mo tātou wanga, e sau umai o tātou imagination. Mea foi ngai ala inga, whai aku le actor le sika ngaka ngai whamai le si whanga pe off e ala le isea ka keilo le ale off or ka ngaka yanga me whai o ngā imagination e kala ngoa mai foi makua I off isea se ari kūlolangi le o ngā imagination e tā uala o tātou imagination. Right? O ira le whamai tala Paulo, for the weapons of our warfare are not carnal but mighty in God for putting down strongholds, casting down arguments and every high thing that exalts itself against the knowledge of God. Ole upula le tua, let me paint a picture here. Fakse ata foi lele. A faile e fai mai tala tuspa ia for mai waia fa manuia mai ye upur tuspa ia le fa tala for mai le your be prosper as your soul prosper. La tano matuspa ia tauna e manuia le tino pe fo na manuia lo wanganga. E mai la, o le tala no I mo me wha manuianga I no me tau ta mau ainga. A lea fo ila walu watu lo mafaufau. E le kai e manguia. Ke mafaufau o e ke makiwa. O le stronghold la lea, o lea lava la a whai ma papupuni, o le tau mawhaia, o le upo lea tua e pure low faith, ma kua MALOSIAGA le olo lea. O le tau ala le nā, le tau wina, even me now, this is my battle spiritually. O le tau mawhai o le upo lea tua, se I kau avi ese le tele o lo ye e afo, e lungo mafaufau o tangata, makua I le mawhai o na lātou wa ai le upo lea tua, o ngō lea, mea nā ina la unga pia le faith, la unga healing, la unga prosperity, la unga le wio le sea, ina ia eiloa, ma ia eva ai, le fina ngalo lea tua, se I taua, a fau o tātou mafaufau. Le whameritala Paulo le Roma suma lumo a lua for mai, do not conform to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind. A whailava o lau imagination, if you never see yourself, a whaia te lewa ai I lo tangata e peona wa ai o lea tua ia te oe. Wa ole mea le nai alai, ona whai taule tuspa ia, ina ia eiloa, po le ale wa ai a lea tua ia te oe. Ai ole to tele o tangata, they never e lato te lewa ai a te I latou peona wa ai o lea tua ia te I latou. O la lava wa ai latou ia te I latou mlo latou whatau waa. Ai latou te lewa ai I le wa ai a lea tua, for mai le tuspa ia you are healed. Lona winga, o laua e malolo o le wa ai a lea tua, were already paid, wa umana totongi lo malolonga. Wa umana totongi, o le wa ai fo ia lea tua, wa umana whaamangalo ina o wanga sala. Yes, o le vai le tua once you repent, wa uma ona whaamangalo o wanga sala. A la lava I tangata, o lana vai te ia, o la lava le o vai te ia o tangata ha mio tonu I lumo le tua. La lava fio cute anga ia, malona leilo, o laua o le vai le tua, o laua, mo mangalo, I le toto Yesu. Pe a ona wha mawalalo I lumo le atua. So o le telo teimi, tātou te le va ai le atua ia te tātou. Ai ua tātou va ai tātou I o tātou whatau va amara tātou va. Mo tātou tangata. Mai aso te anei la sto na ino au wai se tasi o whapoiponga. Sa whaatinu I se ngā ruenga. Sa uno fo mo mafaufau. Ina ua alu le pulo le tau sama anga I lunga e whai mai le. Ia le folafolanga. E whase fulu la tangata I lunga le laulau. La tu lola I o le head table. La tu la I le pula tau sama anga. Alu watu vala au fo le pe ona tangata e vala au e o mai lungo le lau head table. And I noticed something with us Samoan, and I believe and I am not afraid to say this. O le telo teimi. O le vala au watu ia I le pula tau sama anga ia I nei au na le tua su mai lungo lau wala au atu ia li ima su mai lungo lau wa lu ko kiki a umale si afai kula o fai le fi nga le si inga nga male o la lave fai ko mai ala fa mai le ai wa lava u I ma
Fa mai le o le ia iska ngaka I kala fia ngai ngoa ku ngofoa. Le wo fi nau fo lele. Tu so e manatu na ia. O lana va aia te ia, he's nothing. E ese ma le va aia le tangata lana vala au maia. O le va aia lea, a le tangata le pule le tau samaanga. E ta ua le tangata la e tau no nofo I lungo le ua lau lau. Vala au lo iai. E vala au akunga. Ala fo I ke e mai fa mai a vaku lea, ia a laku lea le yo hau walava I. O ngā alu e ala I o le taimi. E ala no o mai se whate ta inga. E wha pēnā tātou Samoa. We never see ourselves I le va aia le atua. O laua va ai mai le atua o oio le tangata tāua. O oio lo nata li. Ai, o la lave ka ken va ai maua lalo o ia oi. Yeah, e le taimi fo le ole, you know, that's pride. O mea nata o le wha maulunga. O le tele o tangata foi mai te au, isi taimi foi mai, e o le loko maua lalo iska malo e le fia lunga. No, that's pride. Le ana na te le oi loa le tāua o ia I le isi tangata. Because that's the problem. We never see our value. Tātou te le oi loa le tātou tāua. A whai whamarita la tu spa ia. E siri lo watu no funa lo vala au atu te sau. So o lala e vala au atu le pula tau sama anga I tangata lea. So su mai lunga le uro lau lau. Ia nga whai ala I ole. La alo lua kau misa I lea. I le kau au mainga I lunga le uro lau lau. Ole simple ia. Just humble yourself. Accept le mea la e vala au mai ai. It's not a bad thing. Whai nere pālangi e sau uro lau lau e sau. E tuatu Samoa. E pei ala e... E ile tātou mindset foi lele. A foi, e pei... Lau kanga whainga. Wha apea kanga ka aisi loko maua lalo. It's not humble. That's pride. O le wha maua lunga. Yeah. E le I loa so humble I loa. I lo te e ino o se wha alo alo. E lo humble lo sta I le atua. That's the true humble. Ai le tātou tūmahanga. E pei e maua I kako. Pei tātou te le mana na o e ona tātou e tangata. We never see ourselves as a value. Right? Yeah. Ai sa wa. Ioi. E te tau no tātou va ai. I le va ai a le atua I ate I tātou. O laua tā ua I tātou le va ai a le atua. I e va ai fo I la whapena I ate oi. O oio le atali o le atua. E tā ua oi I le atua. Whai lai ke o MC se mea. Lai ke ia o wala au kia ia oi ke sau. Longa winga whai o ona ina oi te sau le head of table. Ta tau ona e sau a se ha. O lau va ai ate oi. O oio le tangata tā ua. E arko kele uska ngaka. E wala au ko me ele ai ele o hauska ka ua. Ka kou Samoa. E ka kou ki fie fo ai. A vaku se mea se sia ki oi. E pe ke musu e kalia. O ka kou fie e fo ai. A vaku se mea le ai. O lai mana o mia. A la lava o le pride. O le wha maua se kalia. Kalia. O le wha maungianga mai le atua. Nganga wha o ngā he le atua e vaku. Mai le ai se au le popole. Ia o ka ika ia wha apea. That's pride. God resists the proud. He gives grace to the humble. Amen. Avatu talia. Avatu sui tātou imagination. Amen. Hallelujah. For me le tala tavita. Ile salamo e luas frumatolu. Hallelujah. Salamo e luas frumatolu. Fe upo e wha. Kwa kungai. Salamo e luas frumatolu. Fe upo e wha. Me tavita, e ui lava ino o savali I le vanu o le ato o le oti, o te le fefe lava I se mea le anga. Awa o e tati whaatasi ma, o laula au malo to'o, e wha amawhana ina iau. O le, mea le tala no le apostolo I. O le tala no le apostolo, wha mai o le ato o le oti. Notice, e le o se oti. O le ato le oti. E ala no au mai a. O le tele o teimi me se al teimi tātou te whia ngai I molu I tau ma a foi. Ma wha fi tauti. I o tātou o langa foi lele. O le tele o teimi a foi no le mea. Tātou te whewhewe ai. O le isi. O lau oso ale whewhe o le isi a foi o sona atali. E mai lore tamaititi. Fefe lor tangata. O la o oso lona fefe fo ilea. O na imagination. O le mele le la kupu.
O le mele le la kupu. O le fa maritala tavita. O le ata o le oti. E le o se oti. O lae ola le tamaititi. A o le ngei wa fefe ya le skangaka. A e fefe la a ele a verka mai kiki fale mai. Ele aise mea le fefe ma fai o na fai. Ai mafua na fefe le tangata. E mafua mai le information. O laua imagine le tangata. O le kamai kiki woki. Ele o oti. O lae ola le tamaititi. Ai ele o oti. Fumare tavita. E uina o savari le vanu o le ato le oti. It's a shadow of death. It's not death. Weva ai se tangata ai foi. Ai oso fa i se tai fau i se ata ato se tai fau. Isi kaka hoi la fume soli. Oso mele ka i fau sau ai lo vai. Ele sa o pea fau se ata ata na ai lo vai. Ele o se ata ata ai le vai o tangata. O le tai fau mo ia. Fa pena fo ila I. It's not death. It's just a shadow of death. O le ti Apollo, he is not a lion. The Bible says, for me, o lai act like a lion. Pe o se leona, ai le o se leona. O lai sau o le ata, ai le o se mea moi. Yeah. O lai fefe ia le stangata. O lai fefe le ata. Nga lue le lau fai, eva le oso le si. O le lau fai o lai lue. O lai lue lau fai sa vili. Soli. Ai wo maku le alo le skangaka. O la uoso whaafua se ia, ma ua fefe ia. Me tāvita, e uina o sa vali le vanu le ato le oti. O te le fefe lava se me tasi. E ese le tā ua o information i o tātou mafaufau. Tātou atu ia tāvita ono tāvita. O ia le, le i le tala lea. I tono le mua Samuel o lom tā upus fulma le ono. Le, tano ai le, fe upo e fitu. Fa wino ta vita. Fai mai. Au fetala I mai ova ya Samuelu au te va ai I lona tino, po o lona mawalunga o lona tino, awa o te ia te ia, awa ele va ai ova pe o le va ai tangata, awa e va ai tangata I le tino, ai va ai ova I le loto. Le ala ua e loa from the scripture, o le atua sila I lo loto. Tā hua I o lo loto. So se mea ke whaia a e pese, pe pa o lua lau pese, ai a sa o lo loto, se lau pasenge I le atua. Se lau pasenge, se lau, po lea lavar kelo ngisi pasenge I lunga aku, makua I a koa I le atua. Pe a whai pe pa o wha pa o lima lo leo, ai whea kula o kala a o inga sa o lo loto, makua I fia I le atua. Ono o mea uma e tāua I le atua le loto na e whai ai. Po le a foi le maa ngai o lau whalai e lengi ai whai. A whainga e whai a malo wha atua I le atua e ave masesi. Whea kura ukara oka se kāua I le atua. E kāua I le atua le loto e te whai ai se mea. Your heart. Amen. Ono ola I ona mata upu I le tuse Samuelu. Le lana filifili e le atua ia. Tā vita mai le loto tā vita. O ala me le loto tama lea. He tatou oe au mai me le te whai atu I ate o tau o le imagination e maua mai le information. Sa o le information, e sa o fo le imagination. O fea fo I le me te whaalongo ai, o ina le a creatinga yo imagination. Fo mai le mua Samuelu sfumat fitu. Fo mai ua whai mai le Filistia, o au nei o te whaamasiasi le tu taua Israelu I le aso nei, tu mai a te hao se tangata ma te tau. O le tala lea, o ai le sau le information. Lai sau mai le fili. O laua, kangola whaakusa, o laua kaukala le ale enemy. Yeah, let's put o laua in a spiritual way, o laua tau tala le ti Apollo I. Whaalongo lo iei saulo fo mai, ua whaalongo saulo ma Israelu uma I nei upu, ale Filistia, ona mata tau ai lea ma fefe tele I latou. Ele I kupu se kaua. O lea ua fefe lava I le just information. Nga le kasi fai upu lenga fai mai ei Filistia. A ua fefe ya saulo. Ua afu malu ruinga ya saulo. Just an information. Ua tupu le mena ya te oi fatua e whaalongo nei ale tala. A ua e fefe ya a laile I kupu se mea. Ua e fefe ai le wa lae o imagination fai le conclusion. A laile I tupu se mea. Wa faase se oi o mafaufauga. O lea lai tupu I a saulo. Sau al Filistia fai mai,
Fa mai o te whaamasiasi le tū taua i sarwa elu le aso nei, kauro le mafaufau o ka malo pau o foi. O saulo, fai o la kou fai inga. O la kou fai inga. O le ua fefe i ke lo ainga fongi kule iso o kori yaka awe le halu la ko saulo. O ina tātou va ai just one sentence. Ai fefe ai saulo, sola ai saulo. Foi mai na ia. O lo o tau tala saulo la i o tā vita e la wha apupu tātou tala. O tā vita la. Na whai ilon ta ma, sa ole asio na uso to toru lai o ile. Lai o ile taua. Mana tua o toru ta matua no ya Eliapo le sa, whai mai Samuelu pele o Eliapo le la whaau. Wai whai mai tala alea tua, o te e ya Eliapo. O te e ya Eliapo, ai o te, o tā vita o te wha ai ilona roto. Pe wha pe i fo ila le lokor kama leo Eliapo pe wha pe aisea, wa le aru Eliapo kaua, whai mai la ia. O lo tau tala o ia mai la tau whauta, o alua ele toa o koriata lona ingoa o le Filisitia o le kata. Ai aua Filistia, ua tau tala o ia pei o ana upu na lua i whai, ua whaalongo ai tā vita. O lena whaalongo ai saulo i le upu lava leo, lewa matara tuspa ia, o upu lava ia ai fo, o le fuuto i whai. Tutusa le leile mea na whaalongo ai saulo, ma le mea le whaalongo i tā vita. Whaalongo la saulo, makua i fefea saulo, ma fua na fefe ono lea, imagination, o la aua whaia inga ilo na mafaufau. Na te le i whaia, a la ua whaia ina ia. A leo whaalongo i tā vita, whamele tā vita, o tangata umo Israel elu ua lātou wa ai atu i le tangata, o na lātou so sola le i ona luma, ma ua lātou matua fefe ai. Na ona wa ai lava, whameu so sola, ma fefe ai. Olea, o mea ia wa ai e o tātou mata. Matala ia tātou te whaalongo ai. E oso i lava le fefe o tātou loto. A o le matua i, le au mai le tala lea, o te mana o vatu ia te oe, le ese o le ata la i le mafaufau o tā vita, ese le ata i le mafaufau o saulo, ese le ata la i le mafaufau o le ata, e sau le fili, let me tell you, whaapea umare sau ar ti Apollo ia te oe le tele o taimi. E sau le ti Apollo o i o lea, o le mele le la kupu. It's like a really big problem. It's like the end of the world. E whaali me ti Apollo se mea, pe ia wa umalangi. Ke wa aia kunga, wa ine i ropo filme la ea luai. Pe ia pe ngā le wa aia saulo. Le wa aia saulo, wa whaia i ngāre kaua. E o fo i tangata, fai mai ea, fai mai kaua nganga wa ai ai, wo ese. A o lea fwena na whaalongo i tā vita. Amen. Hallelujah. Sika koe kuri kala. Fai mai lola ia, fai upue e lua valu, kamo Eliapo. Mantua Eliapo lena fai mai lea tua e te ai. Se ika ko va ai lai ko ngaka mo la ko winga ke e ile tua. Mai ua whaalongo Eliapo no uso e matua i lana fesili i tangata. La ua whaalongo le fesili a tā vita lea, ila pe wa vea. O la ua whalua i tā vita ma fesili i tangata le au tau. Po o le ase tau e le tangata na te fasiotia koriata. Kuso o lai whaalongo i tā vita, whewhewhele nuu, e sau ka vika whamai, o le ala se kau e le kangakanga ke fasio kia le la, filis kia le peli ko me inga laua sau e, whai le nuu o le atua. Whai tangata o le atua. E pei i le va aia tā vita, e ala e ese le va aia tā vita, le ala waru ka vika, ma ko ufe sili solo. In the whole camp, let me tell you something. I to tono le tala lea, mai le camp a toa lava i sarwa e lune no e tau. Ta si ale tangata i to tono le au tau e ese langa language. Na o ta vita le tangata e ese langa lananga ngana. E ese lana tau tala. O le mea le nā wala ai o na pick up e tangata mai tangata umala e fefe. Ai laku ka vika. E ese o le ale kauira ka ngaka e. E pe e se mea la eli loto tama. Whai mai la ia. Ua whaalongo la Eliapo no uso e matua i lana fesili i tangata. Ona tupu ai leo le ita o Eliapo ia tā vita. Ua whai mai foi. Se ale mea ua e sawai. Ua e tu ina atu foi ia te ai o nā maa moi titi le vao. Ua o i loa lava lau wha maua lunga ma le leanga o lo roto. Au wā o le fia mata i le taua ua e sawai. Is that sound familiar? E kau familiar ko inga kala ngā iau kalinga. I lau whaafonga.
Poi se tangata fu lele o lai tau mo fai o lai te aluatu, o lai inspire oe, ai ese fu lele lato point of view, o lako wa aifa mai e o le fia i loa ia, o le fia pa ia ia, nai sau o mga kua ngai o kalango ile atua. Iyo e whapenga, o leo langa e whapenga, o le kele yo eliapo ia le rafi kongo re kalesia. Amen. Whamela ia, o na whai atu leo tāwita, o le a ea le mea o whai nei, ua whaifua ea la umea, ua li liu ese o ia te ia, ua whaasanga atu i le tasi, ua whai atu i foi pei o ana upu, o na tali mai ai leo o le nuu e pei o le luai upu. O la nganga umang wherkala ka vika, le i koe ango i ka vika, koe whaliu, koe whesiri, o le are kaui o ka ngaka ie, na ke whasiokia ia koriaka. Whai mai la ia. Ua la tau whaalongolongo i upu na whai mai ei tā vita, o na la tau ta uina tu ai lea ia saulo, o na aami ai lea o ia te ia, o i leo te whai atu ia te oe. Na o tā vita le tangata o le au tau atoa, e ese lana ngangana. Ai se ale mea wala i ona nau tangata le nei ta tau ona o le fesilia ta vita ya saulo. Ai se a, because we'll pick up umagangaka. So le, e se ali i le tonu ala whala i kiki rea. E se ali le tonu ala ngaka le ma, e se alona a, e se lana ngangana. E pia fōlinga o lei e se mea le pelengi ala ngaka le. Le tautala le tangata ea, e saue na te iloa le atua, saue a, e se lona mafaufau. O le mafaufau uma tangata i na iai, le ise se mawhaia koriata. Ai sau tāwita, e se fo i le whaalongo a tangata i le mafaufau o tamalea. Whamela ia. O whai mai tāwita ia saulo. Aua na i vai le loto se tasi tangata ono o ia. E alu lava lau au na e tau ma le nā Filistia. Whamai la ia. O na whai mai leo saulo ia tāwita, e te le la vā ono urua tau ma le nā Filistia, au wā o oio le tamaitiiti, a o ia o le toa talu o na tamaitiiti, wa ewa ai le ata le mafaufau o saulo. Wa ewa ai le ata le mafaufau o saulo. O le wa aia saulo, o tā vito le tamaitiiti, a o koli ata, whai mai, na toa mai a o laititi. O lewa ia le history o tangata lea i le mafaufau o saulo. O lea lawa whaia ina saulo e lona mafaufau. Fua mai, e le ima sisi o kāko e mawhaia, ngā koa, ngā siami pingi merka ngā kala o lai kiki. Ngā koa, o le ata lale nā, pe no whai atu, the more you look into something, the more it's getting bigger. A o neina e focus i se mea, o le a whaatele i ale nā mea, e ui lava o se mea lai titi, ai wa whaatele lava ona o lawa e focus i ai. All imagination, mō tātou imagination. O le tele i o taimi, o tātou imagination, e umai fonga, o le se i o kakoi, o le ala e popole ngai aso, e o kukai au, e se ale mea kupukai au, e se ale mea lenga e popole ngai. Whai mai lai whai putolu wha, o na tali atu leo tā vita se i kako wa ai, o lewa au mai le aka lea sai le mafaufau o saulo. Whai mai o oer kamai kiki, vai le ata le mafaufau saulo. O oer tamai titi, a tangata la na toa mai a o tamai titi. Makua ese aka ia. Ese i kako wa ai le aka le kongo le mafaufau tā vita whai mai, o na tali atu leo tā vita ia saulo. Sa leo lau au nei mā moe alona tamā. O na alu atu leo le leona ma le urosa, ua ave le tamai mā moe nei le lafu. Ona o turi loa le ia te ia, ma o fasi ia te ia, ma sengi mai le mea na ilona ngutu, na tū mai o ia te au, ona o tango ai le ilana ava, ma fasi ia te ia, ua mate ai. Ne ufa matala e tā vita le ata la sa ilona mafaufau, fo mai do la ia. Na fasia e lau au na le leona a toa ma le urosa, e whaapea fo'i le na Filistia le Prt2 me ina, e pei o sola ua, ina ua ia whai i le tūtau a le atua soifua. O le kasi alwa aia ka vika whai mai, e kukusa le leia le leonga ma le urosa, ma la uka mala, ma le Filistia. Pei anga o fasia o le afa o le liona, ma o fasia le urosa, whaapea na fo'i no o fasia lea. I Filistia, se vai le ata le mafaufau tā vita, kukusa le leile urosa man melengei, ma lea, e le isili ifo lava le leonga ma le urosa, e le isili koriaka le leonga ma le urosa. O le vaia ka vika, kukusa le leia le leonga ma le urosa, ma le koriaka lea,
Ele iwa ai o stangata na toa mea ola i titi, laiva ai, kusa le lei a longa ka pe ingo leonga, ma longa fasiotia le la fasiotia nei koriata. Same way, le va ai le tangata e se le ata lai lona mafaufau. Hey man, see how powerful our imagination is? O le ese le mea, o le va ai saulo na toa mea ola i titi. O le mea lale na ua fai ma olo i le mafaufau ai, wa le breakthrough wa tama lor neo saulo. Wa le mawhai o na tau le tau ai saulo. Ese o laua tu mai ai o ngā luma, ngā koa mai arka ngaka lea, ngā koa mai arka ngaka leo lai kiki, ke loa awhariu le si kuka mai le ngā koa, o ngā o koriaka o le koa mea o lai kiki, po lai maka fu le lo lai fasi e koriaka, o ngā imagination ngai. Ai laku ka vika, fa mea, kukusa le lei alo fasinga o le ulosa, male leonga, fa pe ngā fu ilaia, e koriata. Le ata lai le mafaufau tā vita. Fa mea laia, ua whai atu fo i tāwita. Yo vai, na ia la vea i a te au. Ua whai atu fo i tāwita, o Iova na ia la vea i a te au nai le limo le leona, ma le limo le urosa. O ia lava na te la vea i a te au ai le limo le nā Filistia. O na whai mai lea o Saulo i a tāwita, halu ia oe, ia te oe fo Iova. Amen. Saulo i lea, il whai upo ea, whai upo whalua. Tatu o pe kurikuri kako kala wha uma. Whai mai. Ua wawa ai mai le Filistia. Wana i loa atu ta ia tāwita. Amen. Whai mai ua wawa ai atu Filistia walu atai. Whai mai. Ona ino ai lea ia te ia. A wā o le tama i titi o ia. Ua ena mūmulo na lauulu. Ua mānei a fo i ona mata. Ko kei loa a kova ai a kāwika. Pei au kova ai lau kama fo ili ngo ya Kevin Uruiva. E whai mai e au lele. O le gaming e langa o whai a kola mai lau kauma wha po ai pe wha pe i fōri ngo kāwika. Pei au Kevin. Whai mai laia. Whai upe whātolu. Whai mai ua whai mai le Filistia ia tāwita. Whai mai o lawa ino fo i lelea. Mai ua whai mai le Filistia ia tāwita. O te se uli ea, hau, ina ua e sau ia te hau ma le to'oto. Ua va ai kori ata ia te ia, le la kwa kāwika, e le ngako re kamaikiki. E alu aku e le aise pelu. La, makua le ango a kāwika iai. Kusa ia ke au i le alu a kāwika le ngā luengei, le aise fefe, pei au le mea fuas kamo koriaka. E le i whaamamafahinga e kāwika, e le i makua i le alua kāwika, makua i alua kāwika, e alua kāwika o laua ngai loa. Kusa i le aka o koriaka, kusa lea ma le leonga ma le urosa. Kusa e savare a kāwika o lau oki koriaka na mafofo kāwika. Le na whai a sauro, wha mai o le aso ke au mai e woki, already yailo na mafaufau le mea, o lana vision na wa iai, o lau oti koriaka. O le ala luaku, wha mai makua i ingo mai a, o le ingo na ki Apollo, ia kāwika. Wa koe wa ai fo har ki Apollo ianga ia, wa pe ianga ia se maile, se itu lo. Wha mai ea, wa whai mai le Filistia tāwita, o te se uri ea hau, ina ua e sau ia tau mare to'o. Ona whetu ule Filistia ia tāwita i ona atua, kei lo le isi mea ngā e ala i onga mimika ki Apollo ma, onga ora kako FOCUSE info mai, wa malosi ki Apollo, wa malosi, e le malosi ki Apollo. Se a eva ki Apollo, awe ke ango i fua. Ioi, koe mangaku whalero ki Apollo, o peia ia se uri. Ioi, o lalo ai onga va o kako vai. Amen. Wa wala na malosi ki Apollo. Ono o tātou imagination, o le tātou wa ai, tala noa ai, afoi, o le mea furi ngā o mea leanga le kako ke karakala ngō ai ma kako vivi ia ngā ruenga ki Apollo lai fai, ma losi furi ki Apollo, ke lolo u fetu sa alau tala i lumo moni mau, o lo u ino ia, e u wha alongo se si mai wa ma losi ki Apollo, because according to the Bible, wha mari tala tu spa ia, e le aso kako ki whai aku ai, o e le ngā skamai kangaka lea. Wa uma na whaato i lalo i Yesu. Wa uma fo ina mai le pule ma le mana i o tātou tangata. E leo ko yeila se marusi angor ki Apollo ia te oe. Lau e le pule na mai e le atua. Amen. Ai o le telo teimi, wha mai tangata ki usiano, tangata lo lotu. Ma losi fo ki Apollo. No. Kei loa a onga e sa vali mo lo mauki ngoa. Le atua. Kei loa va e ki Apollo. Pea va e friskia. E umai fonga kusa longa fia kama ma mafa lenga sau o ia nga koa mea olai kiki. E va ai mele lakua kāwika.
Fa mai sole. Pe ia ole mai le ri lo vai. Ke loa. E koe mai ar ki Apollo. You know, ioi, a ka ko loa vai. O le kako wango i fua. E ma o ato tato ma faufau. O le ala kako wango i fua. Ai a kako wa ai le kauinga ka viko le kaua. Ai le ai makua i ese ale aka. La e fa apea koriaka. O ia o le koa marosi. O ia o le kangaka makaukia. E fe fefe i kaka uma. Ma le vai ngakunga. Makua i le ango ala uka male alu aku. E le ngaka e lako o le kamaikiki. Au le leipe o Kevin. Ai koe o la fo e luaku malanga maaka. La fo e luaku malanga. Me sori. O le mangakua o e ali o le maile ali i pole uri. I wa aka ule uri e kaure i loe ngisi. Ai mangaku i fa o i o le. Ya, fo me lo la i o le tala. Fo me wan tango fetu. Fo me tala tavita. Fo mai, ufai mai fo i le Filistia ia tavita. Sau ia te o te fo wa ia tu ai lo tino i manu felelei. Ma manu tata. O le ae sau wa kala kau wha fefe. Fa mai la ia, o na talia tuwai leo ta vita le Filistia. Wa e sau ia te au ma le pelu ma le tau. Ma le tau leo. A o te aluatu ia te oi le suafo Yehova o au. O le atu o le tu tau o Israelu e fai iai. O le aso nei. Na ia. O laua va aika vika i le unga. Laua already iai le vision. Fa mai tala tavita. O le aso nei, e tuuina mai ai oe Yehova i lo ulima. O te fasi ia te oe, ma ave ese lo ulu, lau i loa kavika, nga ke ave ese le ulu. Fafefena e loa e te ave ese le ulu pe awhai lo iai sau pelu. You see, lau o le visionar kama, usa lau imagine kavika, o lau ka akia i lalo sau lo ke lonke konginga le maaka kau le ulu oki, o laku no mare pelu ki pielu, e leo iai se pelu ia tavita. And yet, o le foi merita la tavita, o te fasi ia te oe, ma ave ese lo uru, fa ave fena ave ese le uru pe awhai ele o ese peru na le maata. Which mean, he already know le meo le atupu. O laua e le ata ilona mafaufau le meo le akupu. Fa mai la ia, o te fōa ia tu fo tino oti o aua Filistia i le nei aso i manu felelei, ma manu fe au e tata. E loa ai le lalolangi uma. O iai le atua ia Israelu. E iloa ai fo i le nei wha apotopotonga uma, e le wha aola ina tangata Yehova i se pelu ma se tau. A wā o loo ia Yehova le taua, na te tuuina mai o tou yo mātou lima. Amen. O na tango i fo leo ta vita i le tau, i le ato, wa a vea ai se maa, na sa sau e ia le maata, wa la vea le Filistia i lona muaulu, wa ngoto le maa i lona muaulu, o na pa ufa o ai lea o ia i le ele. Ua malo ta vita i le Filistia i le maata, ma le maa, wana fasi le Filistia ua oti ai, ai le ai se pelu i le limo ta vita. Ona mamoe atu ai leo ta vita ua tu i lungo le Filistia ua tango i lana pelu, ua toa e nai le whaamoenga, wana whaaoti ai i a te ia, ma vavae ai lona uru. Ua va ai Filistia ua oti lo lātou toa, ona sola ai leo o i lātou, ona tutu leo tangata o Israelu ma Yuta ua solo vi, ma tuli loa ia Filistia e o atu i le vanu. Na ala no whamatala ina le tala, se i tau atu ia te oe, did you see now and read the scriptures o le mea umalena imagine ta vita le sa tupu? Right? O le ata atoa le sai le mafaufau o ta vita, le fo ka koe fai kau klalo ile le sa tupu. O le ata laine le sai le mafaufau o ta vita, ea, na te ave esea le ulu oi. O koriata, na te fasioti fasi, ma ese le ulu, ma tu ina atu tino tangata le au tau Filistia, sa tupu. Anana tātou whai tau o tunga, o le ata atoa lai le mafaufau o ta vita, le sa wha tau nu. Peo no whai atu o tātou imagination, o tātou mafaufaunga, o tātou mafaufau, e na te fausia ia le taiala po le map road i o tātou wolanga. E muli tai lava la i o tātou wolanga, i le ata lai o tātou mafaufau. A whai e te mafaufau, e te mawhaia, e te mawhaia. Amen. A whai e te mafaufau, e te mawhaia, e te mawhaia. Amen. E ese la le tāua, o le tu o lo wha atua tuanga i le tua.
Amen. Ai mai se whaasao lo mafaufau. Amen. Whaasao lo mafaufau ia pe tu o mafaufau ngai lea tua. E whaapeona tali lea tua i le whaasao sao o tātou wala ona a sao tātou mafaufau. E sao fo o tātou wala. Tātou te manu malo fo. O le tātou breakthrough la. Fumatala Paulo, ina ia solo i lalo masalo salunga e whaasanga tau le fina ngalo lea tua. E alu watu tā vita, o lai eile olo lai lumo le mafaufau o saulo. O lea, o le toa malosi, e ese ale ato ai, e ese ale ato koli ata lai le mafaufau o saulo. Ai laku kāvika, foi mai, e kukusa male leonga male urosa, o ke fasia angei. Si, le ese o le vaai male ata lai mafaufau o tangata nei. Ia vea fo oi maseisi a tonu alo va ayo oi tangata te le mawhaia se mea e te mawhaia. A whaio nei te manatu whaatau va alava oe e te mativa. Let me tell you, for maritala tus pa ia, for mai wa whaata mau ainga ina i tātou na wha mativa ina o ia ina i whaata mau ainga ina. So ia e va ailai le va aia lea tua ia te oe e te mawhaia. E te mawhaia, so se mea, for maritala tus pa ia, e te mawhaia mea oma, i le whaatasia to keriso ia te oe. Ia e va aila ia te oe peona va aio lea tua ia te oe. Ia iei le ato oa, o lo va aia te oe, a foi. For mai ia e whaafo wina lo mafaufau, do not conform to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind. To e sui lo mafaufau i mafaufau o lea tua, pe whaafewhea na va ai lea tua ia te oe. Whamanuia lea tua, ia te oe malau sa avalinga le reiva yaso le tua le mātou tamafa aftai le upu, to e wha manatu, i o mātou tangata tupu le wha tua le tau longo e ala le laua fiongo. Pa ia wha manuia le sa avalinga si o mātou watunu le reiva yaso, malau whanau i wha piona i eilo wanga le lei, a mai alo fi le mo mātou te wha fo i lo vi inga, nei ma se i o i le wha vavau, le soa fo i su ke riso wole ma wala awa tuai nei. Amene ma amene. Whamanuia le tua ia te o tau sa moa tātou tue wheiloa i la inga pele ia ke riso. I se aso mua mua te mnei o Kevin Ruiva le nei. A lofa tele mo oe whasoi fua ia. Le lalo langi u mai. I o tau alalanga atu i le atua. I o tau pipese atu i lona suafa wa malu. Ia ma malu ia te o tau lona vi inga. For
matango mea uma e paleo e vinga si atu olima mavia oe le amatango mea